Mudre i očinske pouke pravoslavnim Srbima koji žive u Beču i Lincu, podsticajni dijalog sa bečkim kardinalom Šembrunom i susreti sa najvažnijim političkim predstavnicima obeležili su po mnogo čemu istorijski boravak prvojerarha Srpske pravoslavne crkve u Austriji od 10. do 13. septembra ove godine. Pri kraju posete, organizovane povodom 150-godišnjeg jubileja crkvene opštine Bečke, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, dao je ekskluzivni intervju verskom programu Srbije. Austrijski mediji su zapazili vaše zalaganje za jedinstvo crkve. Da li je obeležavanje jubileja Milanskog edikta blagodatna prilika za dalje unapređenje međucrkvenog dijaloga u istini i ljubavi, a radi istine i ljubavi? Pitanje jedinstva, pitanje zajednice, naši podeljeni, pre svega među katoličke i pravoslavne crkve, je jedan veliki imperativ od uvek, posebno našeg vremena. Jer podeljenost naših crkava šteti pre svega nama samima. I mnogi se pitaju, oni koji su izvan domena hrišćanstva, šta je sad istina? Da je tamo ili ovamo, jedni drugi govore. Tako da je to jedna velika smetnja propovedanju i širenju reči Božije, otkrivenja Božije. I zato to nije moja neka politika, to je moje duboko lično ubeđenje da nam je itekako potrebno na neki način stupimo u kontakt kao ljudi. Ako ne možemo da budemo jedinstveni, možemo da budemo prijatelji. Možemo da gledamo u lice jedan drugome kao lica koje nose obraz i podobe Božije. Zato smatram da bi možda proslava jubileja Milanskog edikta jedna prilika da se prvi put sastanu predstavnici crkava, pre svega kao ljudi, a zatim kao predstavnici i crkava, da pruže jedan drugome ruku i da malo, da bude to jedan povod da se vratimo i ono vremenu, iz onoga vremena da pođemo u našu budućnost. Jedinstvo je želja sigurno, pre svega Božija, a verujem i crkava, i zato treba sve učiniti da te razlike i da to prve korake baziramo na onom što nam je zajedničko. Ono što je ostalo neizmenjeno posle oba crkava, a kad to prihvatimo, onda ćemo početi polako da gledamo, da razmatramo i dogmatska pitanja, koja nisu mala, ali nisu neprevaziđena. Tako da bude ono što smo bili do 11. veka, jedna crkva, i da se ta proces otpadanja, odvajanja i tako dalje zaustavi, da zaista budemo jedinstveni u onome što je božansko. Da li pravoslavni u rasejanju, kao istinski svedoci svoje vere, na lokalnom planu, u svojim zajednicama, kao ovde u Austriji, mogu doprineti boljem razumevanju i istinskom približavanju ljudi različitih vera? Ja mislim da je to jedna jedinstvena prilika da se ljudi upoznaju i da svedoče svoju veru ovde. To je najbolja i najveća prilika svedočenja svoje vere, jer imaju ljudi s druge strane konkretnu priliku da vide ko su ti ljudi, kakav je njihov život, kakav je njihov odnos prema ljudima drugim, kakav je njihov odnos prema mestu da žive i tako dalje. I zato sam i apelovao da naši vernici koji se našli ovde, mnogi će to sigurno i ostati, da budu verni i dostojni predstavnici svoje crkve, svoje vere i da o njoj svedoče pre svega svojim životom. Vaša izuzetno snažna metafora
izrečena ovde u Beču, da su Kosovo i Metohija nezalečiva srpska rana, odražavaju vašu ličnu, očinsku i patrijarašku brigu i brigu naše svete crkve. Očekujete li da se ta naša velika rana, makar malo, može isceliti? Ja sam lično vezan za Kosovo i Metohiju. Ja sam 15 godina proveo u Prizrenu i znam prilike, znam šta znače ta mesta, te svetinje za našu istoriju, za našu kulturu. I zato sam rekao da je to jedna velika rana koja je, nažalost, do danas nezaceljena. Jer ta rana krvavi ne od juče, ne od ne znam, 100 godina. Od Prizrenske, tako zvane Prizrenske lige, to je prošlo više od 100 godina, prisutno je progonstvo, neprijateljstvo i želja da nas tamo ne bude. Nažalost, to što je bilo u doba pod Osmanlijama, ništa bolje nije bilo ni pod komunizmom. Jer verovatno Kominterna je imala svoje neke interese i račune vezi Kosova i Metohije i vezi Albanije i zato su oni mirno posmatrali to bežanje sa Kosova. U vreme mira, kad su drugi uživali u slobodi i razvoju, tamo je bilo neprekidno stradanje. To je najbolje vladika Pavle, kao vladika episkop Prizrenski, izvještavajući čitavo vreme sinod, što se dešava na Kosovu, sinod izvještavao vrh države, ali to tamo je završavalo. Prema tome, ta tragedija traje 100 godina dana i ta rana zaista velika. A zamisliti Srbiju bez Kosova i Metohije, to je umalo kao zamislite telo bez glave.